Kulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona i-channel yakhe hamba phambili nkeza lami igama ngomfeza uNtuthu wakho Malo kade kungangibiza ngaye la sibona ama-comment ngizophinde ngicela futhi ukuthi mangabe usemusha la ekhaya noma ungaka-subscribe ngicela wenze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okukhulu kunakho konke. Ngaza kwethu wayengumsakazi ukhuze FM uNgizwe Mchunu noduma kakhulu lapha neinkundleni zokuxhumana nje ngamavidiyo kanjalo futhi namaclip ashiya abantu bachazekile lapha ngezinto nje azikhulumayo lapha ngabe umntalapho kanjalo lapha nezinto nje ayikhulumayo uNgizwe nokunganaki lapha insizwa nje lena bafethu engalali passage mangabe khona ukukhona okubhekiswe kuyo lapha niyaziphendulela ke siphinde futhi yaziphendulela insizwa kwabomthetho lapha namaphoyisa kuze nje ngemuva kwevideo ke yathi ukusabalala enkundleni zokuxhumana amaphoyisa lapha akhonza bingelela lapha uNgizwe athi amthulela isigqoko ayambingelela uNgizwe ubese phendula ngenye iclip lapha nekhombisa ukunganami kwakhe ngalensizwa lena sendela lapha insizwa eyaziwa kakhulu enkundleni zokuxhumana ngokushaya ikhanda ugama layo uphungalenja asho ukuthi bangazobhorekela egameni lakhe lapha nakuningi okumele bakwenze lapha nokungumsebenzi wokusiza isizwe lapha kodwa bona babhizi namafoni lapha ngokudlala ekubeni ngabenza umsebenzi abawuqashela kodwa njengande kakhulu engaza kwethu awuke ubambelana sikhulume emva kwale clip. Bembingelele upresident wamabhinca khona nomasikane injani icingwane elikhulu khona nomasikane awu ichunu madoda awu khona bemphakamela zanza dlula ikhanda icingwane ziyakhala ke manje yebo phungala nje utshela izinto lezo ukuthi bawethu ayihambe zosebenza manje nizizwe emsebenzini ayifonela ama-girlfriend azo nabafazi babo bangaloku benza amavidiyo bebingelelana nami ngoba njengamanje sibazi abantu ukuthi ubani umeyiwa wabo lawo bani ngakho ngoba amaphoyisa vele ahlale esinekile ngoku-uniform ye-state lezi zinto lezi kwenza amavidiyo ama-jokes and the state is not a joke. So therefore as a president I'm telling them straight ukuthi i-wrong lento abayenzayo i-wrong kakhulu into abayenzayo ngicela ubakhuze kwangempela they must get excited but not over excited. Ngiyathemba uzizwela ukuthi insizwa ithini mangabe ikhuluma nabo laphana abomthetho ikhombisa impela ukungajabuli kwakhe ngokubingelela nje abomthetho bona ke yana ke uvele wabona nje ukuthi kuningi okumele ngaba kwenza bakhombisa ukubhorekela kuye mhlambe ke wena ngakuthina okwakuphawula ngale video ahlangene laphana ku-comment section kanza ukuthi bekuzona indaba esinilesazo namhlanje kwezisenkezi ungakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare okukhulu kunakho konke nibe nosuku nomnandi nginthanda kakhulu.